Pozdrav, ja sam Borna Jurišković i trener sam vještina pregovaranja. Pričat ćemo o tome kako se kontrolirati u stresnim situacijama. Točnije, kako ne reagirati burno i kako da ne kažemo ono što možda nismo htjeli. Da nas, ajmo reći, ne preplave emocije i izgubimo kontrolu nad samima sobom. Dakle, kada držim treninge u kompanijama, ovo je jedna od prvih i među najvažnijim lekcijama u pregovorima. Jer ne možemo kontrolirati razgovor ako ne uspijemo iskontrolirati sebe. Dakle, samim time ne možemo utjecati na drugu stranu ako ne možemo utjecati ni na sami sebe. Dakle, prije nego što uđemo u samokontrolu, htio bih naglasiti još jednu jako bitnu stvar. Dakle, stres, ljutnja ili frustracija i tako dalje umanjuju našu inteligenciju. Dakle, mi smo doslovno gluplji kada smo ljuti. Istraživanje pokazuju da kada si u pozitivnom mindsetu kažem, 31% si produktivniji za razliku kada ti je mozak u negativnom, neutralnom ili stresnom stanju. Dakle, u prodaji smo za 37% bolji, liječnici su brži za 19%. Točnije postavljaju točniju dijagnozu kada su u pozitivnom umjesto u negativnom, neutralnom ili čak pod stresom. Ono što želim reći da nije poanta samo da se iskontroliramo u tim situacijama, nego što si u tim situacijama oduzimamo. Dio inteligencije. I pravimo doslovno sami sebe glupljim. Dakle, jednako tako i kada je druga strana pod stresom ili ljuta, mi ne možemo s njom razgovarati na, normalnoj razini. Zašto? Jer kada smo ljuti, smanjuje se ta razina u nama, to se zove enzim triptofan hidroksilaza, jedan od enzima koji izgrađuje serotonin, što nam u suštini otežava dohvaćanje informacija. Dakle, otežava nam da dohvatimo određene informacije iz pamćenja. Dakle, želimo da obje strane imaju što lakši pristup informacijama u mozgu, kako bi, što prije došli do dogovora. Dakle, bez obzira bila to obično svađa s partnerom ili partnericom, kolegom s posla, djecom, šefom, ukoliko osoba pod utjecajem emocija, nećemo uspjeti naći nikakvo dobro rješenje jer smo oboje pod stresom. Čitaj gluplji. Dakle, da se vratim zašto je to jedna od mojih prvih lekcija na treningu, bez obzira s kojom tvrtkom radio i o kojoj temi se radilo. Dakle, moramo naučiti kontrolirati sebe kako bi kontrolirali razgovor. Izgubimo li kontrolu nad sobom, gubimo nad razgovorom. Dakle, ovome pristupam na pomalo, psihoterapeutski način. Dakle, u suštini je to u biti stoički način razmišljanja i postoji već tisućama godina, tako da nije ništa novo. A glasi, ne povredi nas ono što se dogodilo, nego značenje koje mi tomu dajemo ili pridajemo. Dakle, šta to znači? Dakle, ono što se dogodilo je činjenica. Ne možemo to promijeniti jer se već dogodilo. Dakle, ako je vani oblačno vrijeme, ne možemo baš ništa po tom pitanju. E pa šta mi krenemo u tom trenutku, konkretno kod vremena? Davati tome neko značenje. Vani je vružno vrijeme. Vani je baš glupo vrijeme. Vani je usrano vrijeme. Bez veze vrijeme. Nije mi neki dan. Primijetite da to nije činjenica, nego to je tvoja percepcija onoga što se događa. Dakle, vani je oblačno je činjenica, ali da je vani ružno vrijeme, to je tvoja percepcija. To jest pridodano značenje nečemu što se dogodilo ili što se događa. E sada, kakve će tvoje emocije, to jest ponašanje, to jest akcije ići iz takve misli? Pa vrlo vjerojatno će ti na koncu cijeli dan biti ružan ili bez veze, ili glup. Dakle, što mi radimo kada idemo upoznati neku osobu i netko nam kaže nešto o njoj? Naprimjer, netko ti kaže, on ti je zeznut lik. Dakle, kako mi pristupamo toj osobi? Po jednu ruku sa figom u džepu, ajmo tako reći. Tražim upravo to što nam je ta osoba rekla. Bez obzira što je prema nama osoba sasvim ok i fair. Mi sve to zanemarujemo i tražimo samo gdje je ona točno ili na koji način točno je ta osoba zeznuta. I gdje će ona mene sada zeznuti. E pa samim time mi se ponašamo sumnjičavo, rezervirano i što rezultira da druga strana vidi kako se mi ponašamo i ona zauzme obrambeni stav. Točnije, počne se ponašati onako kako smo i mi očekivali, to jest ono što smo tražili kod nje. Ono što želim reći,
je da jedino što možemo mijenjati su naše vlastite misli. Činjenica je neosporiva realnost. Vani je oblačno. Rekao ti je da si glup ili glupa. Rekao je da mu je to preskupo. Što god od toga se dogodilo je činjenica. Koju misao biramo nakon određenog događaja je jedina stvar koja je u našoj moći. Uzmem li misao koja mi ne odgovara u jednu ruku, sam sebe osuđujem na neuspjeh. Dakle, ako prodajem nešto i misao mi je joj, nadam se da me i ovaj neće otpiliti. Šta misliš, kako ćeš pristupiti tom razgovoru? Kako ću ja pristupiti tom prodajnom razgovoru ako mi je takva misao? Za razliku od toga kada mi je misao, na primjer, baš me zanima je li ovoj osobi mogu kako pomoći. Imeti razliku u ponašanju nakon svake od ove dvije misli. I dobro, sad se vjerojatno pitaš, ok, dobro, Borna, šta kad se neko izdere na mene, šta bi ja sad trebao pomisliti, taj me baš je drag. Pa naravno da ne. Znači, ne radiš se od tebe da ti zanemariš što je druga strana rekla, nego da te zbog toga emocije ne odvuku od željenog cilja ili ishoda. Dakle, kada u toj konkretnoj situaciji osoba viče na tebe, misao poput šta se ti dereš na mene, sad ću ja se derat na tebe. Pa neće ti baš puno pomoći, nego će samo doslovno još više rasplamsati strasti. Dakle, konkretno, ja u tim situacijama pomislim, ok, sigurno se osjeća da nešto ne čujem kada se dere. Osoba se dere kada se ne osjeća da je druga strana čuje. Ukoliko se ja krenem derati, samo ću ovaj razgovor bespotrebno još produljiti. Ili, kada tek ulazimo u neki razgovor, nećemo postići isti efekt ako krenemo sa mišlju sa sad ću ja tebi pokazati. Umjesto da uđemo, ok, ovo su stvari oko kojih se slažemo, ovo su oko kojih se ne slažemo. Ajde vidimo kako možemo ovo dogovoriti. Naš nastup će biti potpuno drugačiji. Potpuno drugačije ćemo pristupiti ovom razgovoru i potpuno drugačiji rezultat ćemo dobiti, potpuno drugačiju reakciju ćemo dobiti od druge strane. Nećemo se zavaravati, ovo nije lako. Dapače, ovo je jedna od najtežih stvari, doslovno najtežih od svega. To je onako, usudim se reći, pa 60-70% pregovora, baš to, iskontrolirati se. Naročito u tim nekim emocionalno nabijenim situacijama. Ali je preduvjet za biti dobar pregovarač. I za kraj, naše su misli jedina stvar koju možemo mijenjati. Ne pokušavaj mijenjati događaj, a niti osobu, nego pokušaj utjecati na svoju misao, koja će ti pomoći da što prije dođeš do željenog rezultata. Ako ti se ovaj video svidio, lajkaj, šeraj ili komentiraj. I ne zaboravi, igraj se. Pozdrav!